College pun di bro, te kan pentip i kinong job kiba name galia manne te manne kinong job ngidon tang arngut nagi kan tei tai dari sayang ju aga sok kilometer iwan balai bat na ka 10 kilometer i Farida Marbanyang iwan balai teni kiweru hingsha kiyo position tang ba ngamtip marba gidon giba bakalan ti don giba klem lej mare load ya galanti karut te don giba bakla nagi volunteer don giba bakla nane nang tai te abun ma ginyong bakla ta kadau la syadu price load baru asing sha gibun ik sendang giba yoru aga arfoi aga 42 aga 10 kilometer tang ba nomor bakane kanang de ka sin banikong kajing organize kene go ti marathon te kadau ki volunteer okimda ayubha te baro la shu flop ay guptuhi te ki ongkin sa update biye ya ka result sakawai perkasni tengen saya page lara ki penbaik ame kata kerja drai bamanta kasni kaji ursur kelongin job tang arngut na kelangi kentai te mentang ile ame kana la sidang kawan alabas Con mẹ tay. Sao bây giờ đây này tay lại si teng menta. Sa si teng menta. Dum. Teki nomor sok kilometer lah man mi no menta. Markan sedang sao bây giờ. Dan kisang sekitar 40 kilometer. Dan sekitar ki bamare sopar kilometer ki bamare kuma around kuma let's round on 5 yang le yang ta ni don kuma sepung udah ibu mare sopar kilometer dan segi arpue tai mulai jaga kok ne kok kana para feel ya kila delay por padu sikenta tame ai ke ong sedang sau baje ndrei ki delay du sikenta te ka sedang du san baje khatsan minute ai te ngile thaj ban up le create not ba minute step kamera jaket kamera ai te haban shuya shot pan pen sajmet Sementara dan sedang lah delay mesin tatamai. Hai, nang ne cha te sesrok wei. Delay mesin tatamai telah thaj panap bentar ulah kret bentar step. Ngin sedang loi. Mate ngan nomor era ngan su merek netang ke 10 kilometer tamai. Barang sola bah panjang met. The 42 kilometer run. All of you are here. Yes. Excuse me, hello. Secretary Designate of Government of Assam. A huge round of applause for Dr. Ravi Koti and Simplicity. So I would like to request our guest, Dr. Ravi Kotak, to kindly speak a few words. How's the Josh? How's the Josh? Okay, sir. So 3, 2, 1. And there we go. There we start the 42 kilometer run at the Guwahati Marathon. Guwahati Marathon. All the runners wish you very good luck. Please don't worry about your hydration. There are going to be hydration points for you all. We do have our team on the way. Please take care of yourself and come back with a drop of memories as well. Best wishes to all of you.
First place Arpo minute Arpo kilometer Cikenta kadal menit teka nadirin Asam hi kehaban ya sa shiraun biang unpas Arpo kilometer biang Arpo Arpoe marga desa Ar kilometer to first place kon malai itu 8 kraw to Megalia the first place ute Shilup biang Pai biang second place tasyatan kembali kilometer tamai. Come on. Third place. Fly. Come on. Third place, come on. Come on. Basau. Come on. Ya baik. Come on, save vai kabor. Ha, tei. Ya jang ban reu. Come on, top 20. Top 20. First position I can take Cikenta Lipo first round. Bawan baar kan take jangka sab ar kilometer Cikenta Lipo way sa round biang abiaj. Dari nang Pajuira. Keloi alap kan take keloi. Ha tei bej. Hah? Come on, biang. Sha tei bej. Sha jerong bej. Dari nang di balai. Come on, balai, come on. Nalap. Ini ada 10 kilometer. 10 kilometer race. Come on. Hai baik. Santai baik. Come on. Ya baik.
Come on, come on, come on. One round. Come on, Sushi round. Come on, come on, come on, straight, sida. Half mark. Come on, come on, come on, basau. Hati baik, come on, come on. Hati jerong baik. Come on, come on. Ya, biasa tay, ya, biasa tay. Come on, come on, come on, straight, straight. Straight. Fast place. Come on, straight. Wah. Last, ah. Come on, come on, come on, come on. Balai. Come on. Rasta dulu. Come on, come on, come on, come on, come on. Sao. Ya, biasa jerong baik. Sa shiraun lot, sa jerong. Come on, baksan nang la, come on. Sa tu jerong. Sa shiraun biang. Cho là chân đẹp cho, chơi dài vậy cho, mình coi vậy. Rung vậy, xa tay, xe này, rung vậy. Vậy về xe tay. Balai, come on. Good. Five kilometer.